Patala whatu mai Samoa, lau Samoa Entertainment TV, ili nei fo ia songapua. Ai usi mai al whaakonga. O le whaatautoa ai o le fionga awhamasanga Michael Sonalole i le so, e a vea masui prestene o le whamsinonga o whanua masuafa o Samoa, o le ato e sauwha i ai le nufo o lata i le tausanga, talua na avanoa. O le nufo le ana amatu i ai le sa whai makomsina, o le ofisa palota, le sunga whai malo matu mua Matthew le misio, e le prestene o le na taimi o le whamsinonga o whanua masuafa, fepulea i atila ropati. Peita isa le tamala i le minista o mtanga rengo whamsinonga, le fionga mata mua vasati, i ala fetalia i ngā tusi, ma fepulea i whaasanga i le tōwhinga fōu, sa whaia whaasoli tu la fono, e peo na whina wina i le nā taimi. Peita e mulmuliane o atulmta upu i lumol whamsinonga maa walunga, ma whaalea o ngā nea ini tōwhinga whamasino, o le whamsinonga o whanua masuafa na whaia, i le umai o mati o le tausanga lua o lua tasi. Peitai. Wa malolo li taia isi whamsino e toa lua, ina wasilia le taifitus fultau sanga o la soifua. Sa tau a vea le tōwhinga prestene langolango e lua manuvae pa le so a sera, ma tau a le toa poe wa lesi wasilia, i le tais fultau sanga o tau tua le whamsino o whanua masuafa. Ai wa mai a whatau toa ma whaase e iai, isi fo i whamasino lo ngā lue ai, le au pepe whatupula ma masina lupe tu sipa, masina lupe. Ina ua whaamauni ai el kapeneta, le whaamtuanga al komisi o whaamsinonga o whanua masuafa, le fionga awhamasanga Michael Sonalole, lea e whaatautoa ai ile so e avea masui prestene. O awhamasanga sa ia umia fo ile tōwhinga sui komisina, o le mtanga luenga o leo leo ma whalepui pui, so ai, ma le avea malo ia tūto atasi, e whina wina mta upu whaasoli tu la fono, ile whaamsinonga maa walunga, ma le whaamasinonga whaaitu malo. A o le tōwhia ai nei, e a vea masui prestene o whamsinonga o whanua masuafa ma a mahatalo i atua i le so. Wa mai ona whaau o atulfina ngalo le vaenga whaupu whai le fas po le whaatuatua i le atua Samoa watasi i le tu malo vai maunga tolu. O le mafua anga o le awhia ai o vai maunga tolu e le vaenga whaupu whai le fas i le whaiunga le vai o sonei leana wha leo i le taitaifono. Le sunga la au le mali atua polata i vao le watea Forsi Schmidt. Peitai, o le fina ngalo le vaenga wha upwhai, a le fas na saunua wha apitoa i ailona taitai, le fionga le pāle mia fia me na o mimata afa. I mafua anga e manatu aila na vaenga wha upwhai, ua iaianga va aila lato suitau vāmo le pālo tala ititi, le sunga lau timu ia we le se va ai. Ai tauia o na mātou whape atu, i le neitu la i le tātou fisila wha inga alua ia le nei. I le mata upu o le filifilia o se sui mo vai maunga le tolu. E mana o mia, e le vaenga whaupu whai. Le sui lea. E tūla i mai, e whai masui o lo tautu malo, a o se tu tino le malo, le awatu. E mana o mia, anga waa ia. E mana o mia, to mai ia. E mana o mia le tangata ua mauti noa, e ofo i nātu lona soifua i au nanga ma le tautua ina o vala e fia o le soifuanga whale tangata. E te lele ngā luenga ma le lui tauina o le malo e whaatau nuu o na wha moenga. O ai e whaatinoa, o ai e whaaleoa lo tau whina ngalo, o le sui. O le tu malo. O le solulu ma le sfrailo le vai sa fau le palo tala i titi le tu malo vai maunga tolu. E to tolu matai o le tu malo o le atau vaa mai ai, tasi mo le HRPP, tasi e tuto o tasi, ma le isi tasi, mo le vanga wha upwhai il wha tutu e le tua Samoa o tasi. Ia si o i tu malo pele, o le vala uina i le tofi whai pule, o le ngā luenga wha au wau, ia ti nae ua mai a ona liu i ele tō whā ma le moe alo tātou tū malo. Ai maise leuna ia ma le lango i pol kalame ua whātā oto ilo tātou malo. Mō le manuia o si o tātou tū malo. Ai maise pe o na sao noa le fionga tamai tai pāne mia. Le manuia lau tele o Samoa mo atai au. O le tofi. O lo o i o tau au. O le pule, o loo i o tau finangalo.
o le tatalo o lau timu ia. Se o tu malo e vai maunga toro. Tō mai a lau tō puli. Ua tali mai le taitaifono le EPC, le sunga pepe Christian Fruen, i le tusi atu iai e le vaenga o talafou o lau le teopolensia, whaatau i lona tūlanga whaataitaifono le EPC, le ana ngia i le tusi e le pule whaatonu, po le regulator le tolu masina taluai. O le tusi le na le pule whaatonu le matua ngisa Purcell, i le Minister of Sota inga le sunga atu lupe po mulinuku o ne semo. O le tusi e le pule whaatonu, o tusi ai sa soli tula fono le whaatunga, o le EDF i Samoa. O le EDF o company e le tise whaafou, e alu i le la mai falani, e pe on whailo atu le tamaitai pule whaatonu le regulator ya ngisa fuatai Purcell, i lana tusi atu i lana Minister Office o tainga, le sunga po mulinuku o ne semo, i le masina o te sema. O ta wai e ngisa, o le whaatuina o le company le o le EDF Solar Power mai falani, sa whaasoli tu la fono, o na whai e le pule nga whaatonu, o le EPC, mai le whai ngā malo o talwai. O le tusi le alta mai tai pule whaatonu po le regulator, o lo si pela tuai le whaasoli tu la fono polo keti alu le la, sa whaaui atu i lalo whaatonu ngar kapeneta, ai misi atu ai tu la fono whaatuntonu, i le atunuu. O le tusi a ngisa, o yel tātou kopi, ai o lo ta ua mai ai, e le iusta ia le EDF ma le EPC tu la fono o le Electricity Act lua o ta CO, mai le mawhaun whaamaunia le EDF Power Purchase Agreement. Po o le malia ngai whaata wai le tise ngausi, e le EDF, i le Malaysi tu e le italo sanga le EDF isa le Sene whaapitoa, le Generation License e pei ona mana o mia le tu la fono. Ia ta ua lo soli tu la fono, le ngalue ayo le EDF i Samoa e au noa ma se whaamauninga a le pule whaatonu, i le la fonga po tax a le PPA po le Power Purchase Agreement, mane le Sene ua whaatangai, o na lanto ngau sial e le tisa i Samoa. Ma whautua ina le pule whaatonu le Minister, e to ilo le pule nga whaatonu le EPC, talu e tātou te mana na o intangata e amana ia tu la fono le tisa lua o ta CO, ale malo ma tangata e yaile anganga ia mwhau nga whatia e tangata o Samoa le wila. E le mana o mien tangata e le amana ia tu la fono, e soli tu la fono. E le tali mai ai e le teitei fono o le EPC Pepe Fruen, Vesile le teopolensia na ia ta wai, sa tau na avatu se avano ia te ia le pulfatonu, e talia ne ai a o le tau whalau e te leina, lona ingoa i le mata upu. O le fionga le whaamsino, masina lupe tu sipa masina lupe, le na whai masui le lava se e lua, ma le sunga ia le au pepe fatu pula, e whafonga ina le la whaaftai, i le tofinga ma le pulenga al whaamsino ngā whanua masuafa, ua whaase e atuai nei e tamali e avea ma whaamasino lango, i le prestenil whaamsino ngā whanua masuafa, le fionga le sa te le rapiva ai, e pe on sao no ai, le tofa masina lupe. Ja, le ni ya no. Pai masui le fionga ya pepe ma le tua. E mo le toile nga ma whaaftai, sa mo i le tapo ina. Wa o le upai masani ai, o whai vai tapo i, o whai vai e manuia. O lau tau tapo inga le au nofu te talo. Le manuia i whai o le whaamsino, ma whaapea tanga le ngā whaamsino. E nei fo yaso, ya e le i whai mo fie whaamoe moe. Ai o wala wina. Ya o le teletunu ngā wala wina mai le tua, o le whaafitai. Ya o le teletunu ngolo e le presidene ma le komisi, e maise fo le whaamsino ma le tanga luenga. I lo maa ua vai ma le fionga e le fepe. Pauala maa ua te talo. Ine ia sosa i mai le ngāngo le tua. Ia whao ngā ina o maa ua tangata vai. E tau tua Samoa, tau tua le tunu. Ia mo se vi inga o le tua i lo maa ua ola whātau wā. O le talo sanga, e mo mia e whaamsino. Lau tau te talo Samoa ma lau tāpoi. E manu i ai. Te langona e whapena maa le au whai ngā luenga. I so se mata ngā luenga, i so se whala po putonga. O lau te talo Samoa, e manu i ai whaiba. O alo ma whanau o lea tunu. Ia o loo tautuaina Samoa. Li ai mal whaaftai e le fionga vai usu le vaenga mua, o le wha oloaina o le nuu, mua nātia e wha wau. O le silela sanga o le miliona ta lata i tausanga mo i tumalo. O loana tau au ina le sfreile vansonei, po anafile au fiai tia pula talo, o Vili Paelo o ulaongo o anga ese ma fatula au.
O le tofa ulungia Felice Josefo ulungia, le na sa no e whaaftaia sui o le malo, ma le lato sui te fono, ai o le whailau tusi mal pulengo le ofisa whaitu malo whalea talua. Sa no fo ilungia, o tupulo na nuu, ai o le anganga mawalunga ma le whaaftai nei whaamonianga, i le sila mai a tangata e moni laval por kalame le nei, mai telefo i vaenga o lona nuu e mana umia, o na whaaleleia, i le fsosoani le nei. Ai o se vaenga leo le tātou whaatalanoanga. Leo kausanga whanakupere o fua iai. Mai o aku ia iuloi. Ia o mai le vaenga. Ia mai mawalele ia kangaka maru makungu. Misi foi o meio fale a onga. Ngā ruenga whakinga e mo mia kere me whapea. Awana ko ngā ruenga fale a kinga e no mo fua ngā lau fai ngā ruenga. Misi foi fale saa fale a onga. Ia le ngā e. Whapkai e foi malo. Ora igor makongo o Leilua fe mkai. E kufa lai makai me ia pe ora ko nga kufa. Ia e kufa makai mo ko wainga. O la la foi ele kai ko. Wainga ia la kufa ia nga mangira ko ka sanga fa piko mo me ia pe le ai nga le mai le kufa oi. Leilua o mela ka sanga pa kasirol ma ka sanga de fongo pai kumalo. Ma ko ku so polo ke ki a ko al muda de wa mai a ko le. Ia le mai wa ia. Le mai wa nga se la wa fe ne. E ia ai nga le mai la 2000 te mina a le 2000 fa ta si le sa no mai ai. E au fia ai to tonu la tufa. Io ka uma le winga konga le mai konga pule ngari foi pule. E nga mai uma ai nga ko no pe ke fai ngu pe ke me foi ngu. Le tofa ulungia Felice Josefo ulungia ile umanea yo na tufa le vaenga mua o whaamonianga o le miliona tālai tutonu le nuu. Ai o le aso, le whaasolo tuai ile fiuanga o vainganga mo le isi fo ila asanga o whaamonianga o le miliona tāla le ana tamua iai o se vaenga o le lato se lau sfulua fetala mo atina e whaawau. O tamua na lau Samoa Entertainment mai o pia le nei po ia so manuia taun manga, ia loa tu te amunga rengol nei asa mafua.